Mauro Magia, introduimento in sasi scolar de su primo ciclu de sa limba sarda comente materia curriculare e veiculare. Unidade de uso, formazione avanzata. Sa diapositiva mostra tiss'ordine sor formadores. Mauro Magia, storia de sa limba sarda, dialettologia, fonetica e lessicologia. Alendi meglio, metodicas pro sa didattica de sa limba de minoria in Corsica, commente modello pro insegnamento de su sardo e de su gadduresu in sas iscolas de Sardigna. Jean-Marie Comiti, didattica de sa limba minoritaria con attento particolare a sa fonologia. Maurizio Virdis, morfosintassi de sa limba sarda. Michele Loporcaro, fonetica de su sardu e de sar zonas de contatto de su sardu in su gadduresu. Pro resoner de tempus e spaziu, conforme a sa formazione avanzata, in questa unidade s'atta mostrare via una sintesi de storia linguistica de sa Sardigna intitulata Lineamentos istoricos de sa limba sarda. In questa diapositiva bidimus duas cartas geolinguisticas che mostrano sa situazione de oggi in die de sa Sardigna, senza tener conto che l'italiano est spartu per tutta s'isula. In quest'altra diapositiva la situazione linguistica de sa Sardigna erbide in due precisos periodos istoricos. A manca su tempus de cando in totu s'isula vita ancora avaveddau su paleosardu, e sta narre sa limba o su sistema linguisticu che esistia innantis chi Cartagine conquistere bona parte de su territoriu sardu. In questa carta bisogna indicare sa popolazione naturale de su locu e sos portos prunodidos chi vin puntos pro sos iscambios commerciales intre sos sardos e sos atteros populos de su Mediterraneu. Sa seconda carta mostra s'isula a sa cumpria de sa conquista romana che in sa Barbagia e una popolazione che mantenzeit un certo grado di autonomia che sos istoricos fino a sa oie no ana crariu bastante. Questa diapositiva mostra una carta geolinguistica in cui sono indicati meda sitos, massimu religiosos, che danno a bies cantu viti spartu su dominio e s'influssu culturale de Bisanziu. In questa diapositiva pesa a Sardigna a sos cominzos de su milli, quando a livello politicu s'isula vi partia in batto regnos indipendentes. Arborea, Calari, Ballulu o Gallura e Logudoro o Turre. Questa situazione andetti innanti fino a pacu posca de sa meidade de su 1200, quando su regno de Arborea e Bia si mantenzeit indipendente, mentre sos atteros tre ruein sutta su dominio de sa Repubblica de Pisa e Genua. Sa diapositiva mostra sa limba che anappiu un influssu supra su sardu a pustir de cando si formeiti a sostempo de su dominio romano. In sa figura sono indicati sos documentos prus de importu iscritos in s'edade giuigale. Est a narrer sos documentos de sas cancellerias, cartas bullatas, de sos regnos giuigales Calari, Arborea, Logudoro e Gallura. Sos documentos de persones privadas, comporos, tramudos, de benes istantes. Sas cartas de sos muristenes, nadas condages, chi vini regortar de accordos chi confirmaian sa legittimidade de sos possessos issoro. In questa figura è reproduia sa copertina de sa prima edizione de su Condaghe de Santu Pedru de Silchi, contivizzau da Giuliano Bonazzi, sichiu de sas ediziones de atteros Condaghes. Custu Condaghe esti stau imprentau vinar dae Ignaziu de Logu e dae Alessandro Soddu chin Giovanni Strinna.
In quest'altra figura reproduia un'imprenta de su condaghe de Santu Nicola de Truddas, contivizzata da Remundu Cartaraspi. Sempre in curu de Remundu Cartaraspi, sa Fondazione El Nuraghe pubblichet un'edizione de su condaghe de Santa Maria de Bonarcadu. Insomma, tessi annos or duos condagher de Truddas e Bonarcadu isten imprentaos pro contivizzu des istoricu Enrico Besta. In questa figura vedimus su condaghe de Santu Miali de Salvenor, chi tenet unu postu particulare intre sos ateros condaghes. Difatti, custu testu est una bordadura de s'acabu de su 1500 in ispagnolu de su testu sardu chi in sinteri s'esperdiu. Pro sas particularidades suas e pro s'aere accattau battos cartas iscrittas in sardu, custu condaghe attappiu battor ediziones pro contivizzu de Raffaele Di Tucci, Virgilio Tetti, Paolo Maninchedda chin Antonello Murtas e Mauro Magia in su 2012. In questa figura vidimus un ischema de sa situazione linguistica de sa Sardigna in s'edade giuigale. Su sardu vi faveddau in totte batto sorregnos chin variazione de pacu importu, sinono pro certo fattor fono morfologicos chi distinghian sorregnos de susu, logudore gaddura, de cussu de calari, mentre cussu de arborea fit una variedade de mesania. A costazzu de su sardu, massimo in certos puntos de importu pro su commerciu, si faveddava fino a su toscanu, su genuesu, su cossu e su catalanu. In sardu as cartinas figuradas in questa diapositiva ben reproduia sa situazione politica chi si formetar sa rutta de sorrennor de Calari, Gaddura e Logudoro. Custos accadessimentos an appiu consequenzias de importu, illargandes in prio de su toscanu, siat in su capu de Iosso de Gaddura e su genuesu in sa zona de Tattari e in sos territorios bennios in possessu de Sordoria. In questa diapositiva ben reproduiu unu capitulu de sos istatutos de Tattari, unu documentu chi regulava sa norma civiles e penales de unu de sos pacos comunes sardos chi si sun formaos posca de sa rutta de Calari, Gaddura e Logudoro. Istatutos de sa matessi casta sun esistior finas in sarzittader de Bosa, Casteddu, Casteddu Sardu, Iglesias e Orosei. Uno de sos documentos prus importantes de istoria de sa limba sarda è sa Carta de Logu de Arborea, chi, a s'incuminzu, fit ebbia sa costituzione de su regnu de Arborea, ma chi zai tra su 1300 e su principiu de su 1400 istei sa Carta costituzionale de su regnu de Sardigna. A sa rutta de su regnu de Arborea, s'amministrazione catalana aragonesa decideit de impreare custu testu comente carta costituzionale de su regnu de Sardigna, fis su 1421. Sa Carta de Logu si compone de 198 articulos in materia civile e penale. A tappiu nessi 9 ediziones estei posta pro pru de 4 seculos e sta narrer finas a su 1827, cando istei mudada chin su Codice Feliciano. In sos documentos iscritos in sardu in su 1400 tenet unu postu de importu su registru de Santu Pedru de Sorres, una regorda de attos chi han signau sa vida de s'antica diocesi de Sorres e chi iuchia sa sea in sa cresia famada a curzu a Borutta. Costu registru de importu mannu pro s'istudiu de su sardu attappiu sa prima edizione chi in Antoni Sanna è una pru recente e funguda de Rimundu Turtas, Chinsara Piras e Gisa de Si.
Su sardu assichiu a essere impreau sia in sa sociedade civile sia in cussa ecclesiastica. Un documento particolare è su condaghe de Logu Santu, che a narre sa veridade est una littera de indulgenzia chi Luvigu Gonzales, piscamu de Ampurias e Civita, inviata a Sor Fideles che a erencherfio andare comente pellegrinos a Santa Maria de Logu Santu. Intre sos documentos numenaos condages, de sa cumpria de su 1400 si cuminzeit a s'indittare duos tipos diversos. A un'ala, custa paràula si cheit a indittare una regorta de attos pertoccantes a certas istituziones ecclesiasticas. A s'àttera cuminzeit a indittare certas tradiziones anticas chi contavan su fundamentu de Cresias mannas o de importu, fravicadas in sos matessi sitios uve isten martirizzados sos santos chi l'irdein su numene. Unu de custos documentos naraor finzas a pseudocondages e su condaghe de Santu Bainzu, Prottu e Zuniari, chi come sconnottu de pruschi in su numene de condaghe de Santu Gavinu de Turre, chi semur biende in custa figura. De sos atteros condaghes chi sigheni sa tradizione de regollere datos supra a sas propriedades e a su contivizu de sos benes istantes de sas cresias, s'ammenta su condaghe de Santa Clara de Aristanis, chi è reproduiu in custa diapositiva. A su matessi tipu de documento si podet associare su condagi cabrevadu, un registru de Aristanis e Pia, chi cominza dai su 1533. De custu condaghe detenimus duas ediziones. Sa prima contivizu de Maria Teresa Azzori, in su 1957 in su numene de Brogliaccio del convento di San Martino di Oristano, e una più recente contivizzata da Patrizia Serra in su 2016. Tra sos impreos de su sardu sunt de ammentare parizzos testos epigràficos comente, pro esempiu, s'iscritta funeraria de Filippo Mameli, canonicu de Arborea e figura de importu pro sos tempos suos chi isteit interradu in una cappella de sa parte prus antica de sa sea de Aristanis. De interessu meda est iscritta de Santu Bainzu Marture in Santu Bainzu de Murreale, chi è de su 1388 e ammenta sa consagrazione de sa Cresia pro manu de su piscamu de Terralba, Franciscu Vasanellu, chi in sa dedicazione de s'altare maiore a Santa Maria chi in Santu Bainzu Proto e Zuniari, e de sos altares de lados consacraos a Santu Miale e a Sant'Austinu. Sas tradiziones anticas de s'arrechinamentu de su cristianesimo in Sardigna, forzis costuias in iscritos chi si sun perdios, sun a sa base de sa literatura in limba sarda. S'opera chi sos istudiaos consideran comente preda de fundamentu è su poema chi ammenta sa vida e sa passione de sos santos martures turritanos, sa vida e sa morte e passione de Santu Gavinu Prote Januariu, chi istei compostu intre su 1476 e su 1478 da Antoni Canu. De sos testos iscritos in sardu b'at documentos sinodales comente cussor de Bisarzu, Ottana e Tattari. In sardu sunt compilaor fina sor verbaler de sas visitas episcopales in sas biddar de sas diocesi. In custa figura vedimus sa prima pagina de su verbale de sas cresimas amministradas in sa parrocchia tattaresa de Santu Pulinari in su 1555. Custos documentos tenen un'importanzia manna finas comente testimoniar de s'antroponimia in cantu ammentan medar San Benados chi vini in possa cando sos verbales isten iscritos.
Sas curier des ardiocesis tenian una segreteria chi vita a manera de iscrivere in parizza limbas, latino, sardu, catalano, spagnolo e italiano, secunda chi è fin destinaos. Comente mostrata su documentu de custa diapositiva, sa lettera destinadas a sarbidar fin iscritta belle sempre in sardu, pro esser pur faciles a comprendere a sa popolazione chi non conoschia tatera limbar forar de cussa naturale de su locu. Desor documentos costoios in sas parrocchialer bindaia pacun odidos comente, pro esempio, certos registros in uve si iscrivian son numener desor furisterir mortos e interraos in cussa mattessi parrocchia. Questa diapositiva mostrat un registru intitulau Libru desor furisteris chi si interran in Santu Donadu, libru chi er de su 1594 e chi com es costoiu in s'archiviu istoricu diocesanu de Tattari. Su sardu fit impreau finas in sos registros e documentos de contabilidade de sas parrocchias, comente mustra custu documentu chi veni dae Samugheo de sos annos 1618-1620. Custu esempiu er de importu ca, comente sor verbaler de sar visitas episcopales, finas in s'archidiocesi de Aristanis, sor documentos fin iscritos in sardu logudoresu, chi, a su chi paret, diat esser istau impreau comente limba ufficiale fin ar fora de su logudoro. Va de tenere in conto però chi, s'impreu de custa variedade, si debe tassar chi piscamu de cussu tempusu, chi vi su tattaresu Antoni Canopolu e chi su logudoresu essere sa variedade chi issu impreavat. In su chi pertoccat a sa literatura tenet un importu mannu su tattaresu Ziromine Araolla, omine de cultura manna, laureau in Pisa. In su 1582 publichei su poema intitulau Sa vida, su martiriu, e morte de sos gloriosos martirer Gavinu, Brottu e Januariu. Un'opera de unor 2000 versos chi stei connotta in buona parte de sa Sardigna. In su 1597 publichet un'altra opera, Rimar diversas spirituales, che si proponia de magnificare e arricchire sa limba nostra sarda, iscrivende cussu chi es considerau su manifestu de sa literatura sarda. De su matessi tempus de Araolla vi su rettore orgolesu Ioan Matteu Garippa, chi in su 1627 publichet unu leggendariu de santar virgines et martires de Gesù Cristu, vogadar de italianu in sardu. De interessu mannu es su parrer in uve nata, totas sar naziones iscriven e stampan libros in sas proprias limbas naturales issoro. Disizande e duncas eo ponner in pratica si scrie su sardu pro utile de sos qui non sun praticos in atteras limbas, presento a sos sardos compatriotas mios custu libru. In sos impreor de su sardu iscrittu sigheit sempre sa tradizione epigrafica. In custa figura bisogna reproduire duas iscrittas chi s'accattan in ambos lados de su portale de Santa Maria de Todoracche. In cussa manu manca si leghet a die 7 de tribular 1652 serbi stada intradas a peste in mores. E a manu deretta a 30 de ottobre 1652 er sensada sa peste in mores, posca in custa villa de Todoracche et casi accampadu 3 masonadas, Saturninu Cugurra. Intre sos autores in limba sarda er de ammentare Antoni Maria de Esterzili. Padre chircante in seddori, chi est istau su primu commediografu a s'esser serviu de su sardu in su libru suo, intitulau Libro de Comedias. Custu volumene contene sa prima testimonia de su campidanesu literariu,
mancare in due de sa schimbe cummedia arbappa partes longas iscrittas in logudoresu, mentre sos titulos de certas partes sunt iscritos in ispagnolu e latinu. In custu tempus è scampau fina su litterau e plurilingue Ioanne de Logu Ibba, rettore de Viddanoa a Monteleone, chi pubblicheit unu index libri vite, chi cabe fina su unu testu in sardu logudoresu intitulau Tragedia in su isclavamentu de su sacrosantu corpus de nostru Sennore Iesu Cristu, imprentada in su 1736. Un'opera custa chi cape finas chimbantasette gosos postos pro attere tantos santos e santas. Intre sos documentos de prus importu e non pro sa cantidade bia, bisunus os 5 libri. Est a narre sos registros parrocchiales chi su Conciliu de Trento aia decretau comente obligatorios. Una parte manna de custos registros, massimu cussor de su capo esusu, tra su 1600 e su 1700 e in certos casos finas a su 1850, istei compilada in sardu. Si tratta de medas, documentos pertocantes a sor battizor, cresimas, coiubior, mortes e istadu de sas animas. A custo registro s'annanghen sos libros de amministrazione e sos testamentos in ube sos fideles innantir de morrere lassavan benes istantes e atteras sustanzias a sa cresia. Sos documentos iscritos in sos registros parrocchiales fin compilaos sichinde unu formulariu decisu dae su Rituale Romanum, decretau dae Paulus Uechimbe in su 1614. In custa diapositiva vedimus sos elementos, est a narrer si struttura formale, chi componian sos attos de battizu. In quest'attera diapositiva s'osservat un attu de còiuba celebrau in Sosso in su 1685 chi in su formulariu suo. In sos attos de còiuba su pride e iscrivanu depiat iscrivere si intre sos coiubaos baere vinculos de sambene est a narrer de parentela, ca in custu casu depiat annotare si besseret istadas a dispensa, ca si nono su coiubiu non si podiat celebrare. In quest'attera figura bisun reproduio sos attos de morte registraus in Pèrfugas in su 1689. In sos attos de morte su pride o atteru religiosi scrivanu depiat inditare fina su gradu e su locu precisu de s'interru e, si vi connottu, fina su motivu de sa morte, de repente, de male contagiosu, de morte violenta e gaisichinde. Posca de su 1625, in su documentu, si depiat iscrivere si su mortu aia lassau in eredidade benes a sa cresia. Finas a su 1735 son notarios de su capo e supra, massimo in sarviddas, pro compilare sos istrumentos, impreavan quasi sempre su sardu. Sos istrumentos fin compilaus sichinde una terminologia specifica e unu formulariu secondo unu manuale chi totu sos notarios depian aere in possessu. Tra sos documentos iscritos in sardu, biviti fina sa dottrina cristiana, chi vit iscritti in sa variedade linguistica prusu aderente a cussa impreada dai sos fideles de su locu. In questa figura vedimus unu testu de su 1695 chi s'impreavat in Casteddu e dunca sa limba e su sardu campidanesu. S'importu de custos testos istat in su fattu chi sunt una testimonia de un impreu de su sardu chi sa cresia at abbandonau da unu seculu, ma chi si sichere si podet torrare in usu, essende documentaor dae prus de 300 annos. Custu matessi discursu vale pro su tattaresu e pro su gadduresu. In questa diapositiva vedimus unu documentu raru meda in sardu logudoresu.
Si tratta di un'iscomunica che in anatema, iscutta da esarcipiscamu de Tattari in su 1707. Su sardu fit impreau vinzas pro usor fiscales e economicos, essende sa limba faveddada dae casi totu sa popolazione. Dunque fin necessario chi sa normas esseren connottas e rispettadas dae su prur de sa gente. In questa figura vedimus sos capítulos chi regulavan sa aduana de Tattari, e sta narre sordazios chi sorvendigliolor depian pacare a sa corte de sa zittade pro bi poder vendere sas merzes issoro. Questa figura nos ammenta che in su primo quarto de su 1700 una scantar famiglia veniat dai su territori a facca de Bonifaziu in Cossiga si stabilè in s'isola de San Maddalena, battinde chinissa su Vaveddu issoro. Questo Vaveddu non fi su proprio de Bonifaziu, ma in su territorio suo in ove si vaveddavat una variedade de cossu che alleato meda da anticu Faveddu genuesu faveddau in su burgu cossu finzas da su 1200. Quest'altra diapositiva nos ammenta due fattori de storia linguistica de Sardigna che sono capitaus in su 1700. De preciso, in su 1738, una parte della popolazione de Pegli, in Liguria, che da su 1500 si stava a s'isula de Tabarca, in Tunisia, si indebenzeit in Sardigna, a s'isula de Santupredu. In ue fundei sa vida de Carlo Forte chi vina soie in die mantene sa limba de sas origines. In su 1770 un'altra truma de oriundo ligure benzei da esa Tunisia pro fundare sa vida de Calasetta. In ue da etando si va vedda unu limbazzu genuesu commenti in Carlo Forte. In su territorio assignato a Calasetta si stabilì finzas una colonia de Piemontesor, vennor da esa vida de Carignano. A questa seconda colonia si deppe su pastinonzu de una variedade de vide chi si n'ha proprio Carignano. Ma questa truma de Piemonteso, essendo prus pacor de Ligures e forsir de prus pacu a guantu, non si mantenzeit. In su 1700 si distinguè su gesuita Ottieresu Matteu Madau, che in su 1787 pubblicò le Armonie dei Sardi, una regorta de componimentos poeticos in sardu, sia de tipo religioso che civile. E sta issu che si deppe fino a s'opera il ripolimento della lingua sarda lavorato sopra la sua antologia con le due matrici lingue, la greca e la latina. Ma a s'imbesse dei succhi di atà e scherfiu madau, s'amministrazione de sos Savoia boccheit disposizione che obbligavan sos públicos ufficiales, sos abbocaos e sos notarios a scrivere via in italiano, come si può bier dai su testo de questa diapositiva. Sa penale che sos professionistas che non eren postumenti a questa disposizione fiti che non diano espottiu prur fa che sarti soro. Sa torrada in possa de sas universidades de Casteddu e Tattari, che in professores continentales e su dennegu de impreare limbar diversas des italiano pro iscrivere documentos públicos, reduei s'impreu de su catalano e de spagnolu. Si spagnolu est stau usau da esa cresia vinzas a sos cominzos de su 1800. Appusti sos attos isteni iscritos in latinu. Su catalano sermantesu in certas familias anticas de Casteddu di origine iberica. S'ultima testimonia sua oies accattat in Salighera, in ube una minoria de sa popolazione imprea galu unu vaveddu catalanu, mancari appa meda sparagulas leadar dai su sardu, logudoresu, dai su tattaresu e dai su italianu. In su 1840 Giovanne Ispanu pubblicait una ortografia sarda nazionale, ossia grammatica desa limba sarda logudoresa comparada con s'italiana. Giovanni Ispanu, famadu comente su canonicu,
Istei professore e rettore des Universidade de Casteddu, in plus che senatore des Regnu de Italia. Esti stau uno de sos studiaus pro mannor de su 1800 de archeologia, storia e storia dell'arte, glottologia e etnologia de sa Sardigna. A s'impinnu suo si deppe fino a s'iskola antropologica de Casteddu. Pro sos studios suos supra sa limba sarda ape relatas internazionales chi imparizzon linguistas europeos. Dai Giovanni Spanu s'ischiti chi su Campusantu de Piaghe, beneitto in su 1797, esti stau su primo in Sardigna a essere fravicau a banda da sa Cresia. Su Campusantu Vezzu est in sa corte de Cresia, in tresoratoriu de su Rosariu e sa asea antica de Santu Predu. Si struttura est che accussa de una Cresia ma iscovaccada, chi in ses cappellones assollados, tres pro parte, è serrada da esa cappella de su Rughefissu. In su 1855, quando vivi currende s'epidemia de colera, si pensei de irmaniare su Campusantu, ma si decidei de vravicare unu novu. Su Campusantu Vezzu, restaurau in su 1982 de sa Suprintendenzia des Orbenes Culturales, ha mantesu inni dar 29 losas iscrittas in sardu logudoresu e 9 in italiano. Una losa in sardu ber finas imperfugas, iscritta pro su rettore Micheli Ispanu, fradile de Giovanne Ispanu. Unu documentu raru de cronache in sardu, iscrittu forzi tra su 1869 e su 1874, s'accattat in Berchidda, e bisun contaos parizzor fattor de su 1700 e 1800. Su testo est anonimu, ma er belle sicuru chi l'at iscrittu Santu Vresu Casu, ziu de su famau pride Pedru Casu, chi si nde serviu pro sa frasiologia in su vocabolario sardo logudorese italiano imprentau in su 2003 chi in su contipizzu de Giulio Paulis. Uno de sos ultimos documentos de ambiente ecclesiasticu è su libro in 2 volumes de sa Santa Missa, pubblicau in su 1895-96 da su pride Antoni Manca, pro isplicare in sardu sa missa, chi, sende in latinu, su prus de sos fideles, il basso popolo non comprendiat. A livello istituzionale, su sardu tenet unu valore storicu de importu cando in su 1844 esseit s'imnu sardu nazionale, composto da Vittorio Angius e musicau da Giovanni Gonella. Custu testu est istau considerau, paris chi in sa marcia reale, comente innu nazionale de su Regnu de Sardigna e isteit impreau finzas a pustir de sa naschida de su Regnu de Italia finas a su 1946. Est istau cantau galu in su 2001 in s'accumpanzamentu de s'ultima reina de Italia Maria José de Savoia. S'innu de sa brigata Tattari, prur nodidu chi in su titulu de Dimonios, est una marcia militare cantata in limba sarda. Su testu est istau iscritto e musicau in su 1994 dai su capitano Luciano Secchi. Incanto a sa brigata Tattari, fino a su motto est in sardu, sa vida pro sa patria. Fino a su logo che accumpanza il sistema ufficiale della regione autonoma de Sardigna tenet un iscritto in due lingua, sardu e italiano. De questa maniera si chiede mostrare su carattere identitario di ambos simboli secondo l'articolo 15 degli statuti speciali in cui si va vedda de popolo sardu. Su Cussizzu regionale de Sardigna, chi in sa legge regionale 14 de su 4 de maio de su 2008 ha riconosciuto su componimento melodico popolare, su patriotta sardo a Sorfeo d'Attarios, composto in su 1795 da Sottieresu Franciscu Innaziu Mannu e nodi documente procurare e moderare inno ufficiale de sa regione sarda. Questo riconoscimento s'accattat in sa matessi legge regionale che ha stabilito la bandera della regione.
Questa diapositiva è una sintesi des impreui scritto desa limba sarda e si importu chi a tappiu in su secondo millennio e si chita aere, oggi in die, in parizzo settore de impreu. Sa figura reproduia in che resumet s'istadu linguisticu de sa Sardigna dier de oie, non pro su sardo e bia, ma vinas pro sas eteroglossias istoricas de s'isula, s'italianu e sa limbas istranzas ligadas a sa presenza de minorias de immigrados pro traballu, massimu rumenu e arabu.